Ngiphethe kancane ngisuke ngangahola la emsebenzini manje kunemadla encane ngidingayo la khona umuntu afike ngimbukhele iflight eVamenda yabo funa imadla encane nje mfethu uma ngizama ngayo mfethu mhlawumbe ngizoba ngcono next week ni imali imadla encane ngicela ukuthi noma kungaba 8,000 ngoba uma uzokwehla phela ngisengiyambona mina next week bayisekhuphuka awuna lethi e-wallet manje ufike ngikhuluma ngoba lonke ifuna umuntu one-account yakwa-FNB manje mina ngine-account yakwa-Standard kodwa fanele nawe ndoda uyithi ube nayo i-account yakonyaneni mina ngino-ABSA no-FNB ake ngifuna umuntu ono-Standard ono-FNB yabona uma nginikeze yena angenzele Wemahla sengiboleka imali encane wemahla sengisize ngemali encane ubovungana ngisize ngemali encane mfowethu ubovungana ngisize ngemali encane mfowethu imalini kanti imali encane mfowethu imalini kanti imali encane mfowethu mina ngazi imali encane kwidola mina ngazi imali encane kwidola Usimdola nayo useyidola usimdola nganayo useyidola ngoba vele imali encane yidola ngoba vele imali encane yidola imalini kanti imali encane mfowethu ngithi khuluma kanti uthuleleni kanti ngithi khuluma uthuleleni kanti ukuthi noma kungaba 8,000 imali encane mfowethu awu-8,000 imali encane mfowethu awu-8,000 ngisuke ngangahola la emsebenzini manje kunemadla encane ngidingayo la ngibona bangidakelile abelungu bami nganibona bangidakelile abazange awu bangikhokhele mfowethu awabazange awu bangikhokhele mfowethu ngiyacabanga ngizoba right next week mahlase mfowethu awungizongena ehlazweni hayibo umfowethu usiza ngizongena ehlazweni hayibo noma ungenza ibe i-wallet noma ungayenza ibe i-wallet u-FNB awunawo yini na u-FNB awunawo yini na Zababili nkanza babili awuse ifuqu zinkanza babili awuse ifuqu zinkanza babili